Everybody, 3, 2, 1. Te whatala whātu Sāmoa lau whasasaunga le vaenga o tai au tau tuasi I whonga Laumua tuina sao atu I Cannons Creek I le vaenga o lo o iele whai aile sauninga whapitoa Tatala Aloā'ia ia whale fō mo le Pasefika I nei Castor Crescent. Leo mawhaatasi atu, I'm joined here by Her Worship Anita Baker, or the Mayor of Pulenu'u. Talofa Anita, how are you this morning? Talofa, it's a beautiful morning. Excited this morning. Yeah, we're here at this massive milestone or beautiful celebration of Our Whare Our Fale. How are you feeling about it? Oh, it's just such a wonderful day. We had the blessing at 7:30. This is what the people of Cannons Creek and Porirua deserve. We need more of these built. We need government to step up. KO, it's fantastic. Ngāti Taua are putting the land in, but we need more of these and we need them quickly. They built these in a year. Imagine how many more houses we could get for our people. It's so exciting. Yeah. What does this mean for our council or Porirua City Council? More people in housing and warm, dry housing. So that's the most important thing, that everybody in Porirua should have a house. And Central Pacific Collective, along with Ngāti Taua, have made this happen. And yes, council have helped with all the rules and regulations. Government have helped fund, but this is what we want, and we just want more, quicker, so everyone can have a warm, dry house in Porirua. Thank you, Anita. I think Porirua City Council moving forward will continue to support this beautiful project going on. Absolutely. Happy to support this project. You can see they've started the next stage, so it's really exciting. So families can come in. The families that'll be in here for Christmas, what a Christmas. It's a real treat. We are joined here with Manu and Vienna Paongo. Good morning, good afternoon. It's been a big day for you guys. How are you feeling today? Man, unreal. Man, I think we can't explain the feelings that we, top of the world, I think. It's a dream come true for us. And yeah, we're excited. I feel very blessed as well to be a part of the first 18. We just can't wait to meet everybody else. You know. Beautiful story that you guys shared with the community today. That was very beautiful. But wanted to ask you, what does it mean for you personally with your little person? It's exciting. Yes, it's very exciting, and we can say that we tick off our bucket list of dreaming as becoming a first-time homeowner. As I mentioned in our story, that we were thinking we won't be able to. We've been married for going to 10 years next year, and we enjoy the marriage and travel the world. And then for us Pasefika family, you can't do everything at one go. We have to prioritize, and we want to have children, and we have that, and dreaming to have a home as well. But CBC step it in and make our dream come true, really. Yeah. Have you got any last words to our community, as we all know that this project is an ongoing project? Any advice to those people who are feeling that they can't be bothered going to the workshops, they can't be bothered signing up for the houses? What is your advice for our Pasefika community? I think the word is out there in the community from all the leaders, like for the Tonga and Samoan, you name it. It's for our experience, because we want to own a home, and we hear about the CBC. You need to come forward and follow through and see for yourself, because everyone's story is different. For me, like I hardly in the talanoa session about what CBC can do and offer for our Pacific families, full-time workers. So Manu has been doing all the hard work for both of us, like following through. He is not even working. So
The only time that I need to have a time off from work is just to go through our financial stuff, as well as our dream and our aspiration as well. But it's doable. It's doable for all our Pacific people. I know it's hard. Everything is very costly these days, but it's just encouraging our Pasefika family, just come and find out and seek for yourself, because everyone is different. But this is our dream, and this is CBC make our dream become reality, really. Yeah, I think you pretty much said it all. Just come out for their talanoa sessions and, you know, just listen up. They've got all the help here at CBC. You know, they will help you guys. So just, you know, don't be nervous. Just get in, have a go. You know, have a go at it. I know it's a big step to try and go in to buy a home or a house for your family, but you know, give it a go. And like I said, it's well set up. It's well like set up, you just need to go through with them. They will sit with you with your bank. Like going into the bank is a different language. If you haven't really exposed yourself and how to go through the steps and pathway to get a home, and also they will help you, like the lawyers for all the legal stuff, they got help for that too. And not only that, if you don't have enough deposit, you can share with CPC. There's a lot more they can offer. So if you don't know, you just need to join the CPC talanoa session. Ia fatalo fatu ilo Afioga famatuainu malo so ifo manu le tai au viele tu o le ua taula o famoe moe le uti Tatala Aloā'ia fale sfuma le valu le sa nga patia i le Central Pacific Collective lo Afioga o lo tai mua tai ulu famoe moe muamua la sa no nga ne ya so ani fa ngona I manatu loa tu sango e tamu fai mele nei famoe moe a le ua taula o famoe Pafta tele la mo fa Sili ma fa tala fa fa nga tatu tu nei aso mata mo fi pe u to la mona foi le tala ile to ina foi le sa tapua le to ina fe po o le tapua inga fe po na mawale manuia wai u po ala tu le Sili le tai tapua Atu no sa tapua I le lofa mala le tua ina ia mo se fa sino manga ma se fa sino pe fa pe fera ona nga il nenga fa pe fera ona se ili malo fa pe fera ona e se ili se e fa pe fera ona e tamu fa ia mo se to manga o ma malo tatu no po ia nei Porirua ele o ia se Tama'ita'i te le popongatia ele o mau ni fale fu la ele e mo ai se to manga stama ia o pese io o nanga na sta tarpe ele te milala nei le utu ia pese I fu le vole mau tomu se manatu le nei te we se fu la mona o le nei aso sa tau to fifia tau na aleluia ia ai fai ole na ia alo to manatu fu la ile e fa pe feo na to nenge ia o le ngangala na e te no le tau saili wala se te no le aso pola foi se aso le vai aso ona mo wai leo se la mona foi le ia si ile lo fa mo fa tai le tua a wala nei fa mo mo o le aso sa fu o le tai au sa talo ia fa tai lo fa le tua le to malo fa tai lo Afioga fa matuai vai na fa matala le afua ngol nei fa moe moe o le na mai tau atu I sau noa ngale Afioga ya Barbara se tasi fo tanga o lua fo tanga na fa tanoa ni tapuni e se tala I se tasi o tina matua na e fa ailo I foi pio ina pio se tasi na o ma fu anga na fo mai le nei fa moe moe vai na vai sau noa ngale tulanga fa tele a mo Sili o le foi lo la manei e ia e foi le te va ia e ia foi me tu pule o langa nei e te toe taufi se ngā luenga taufi se manatu
ona e se sili to ole pala tonu ale wingo le nei pela ole aso le no o tam fai fole le tapena le matu ngalo ngai sai limo se sele mo e se fam talanga e se tinana tu o bals fruto sama fa pesai le falmai ia aua vave ona ve se mai se lo moto ele uma na ngas ona foi o fo falmai ni uma nga fa ngale mo nga tu lo la pole mo se si mai aua fa to na ile tinana tu le nei ia ai fa te alatina i se maota po se fale le malo i nei Porirua ia o le nei fale le ese le fale ton ese le malo ia tu loa le tu ele o le lei tu langa fo ia o ru po to ia tia o fale wila ma tu langa fa pena ale o fa te ma il tina ona o le o alo tina il foi il meta o le tampa esa ili mai ese tapu foi la ile tele ina ia mafai ona fata ele tina ia wa sila sila la ia ai le teimio o ngā tono o tau maru ia o nana toso ai le nganga pipi le fatu o nana na avea ma fa maru sianga mo afetu bubula ia a o tamu fai langa le malu sa ili se sele ia man tu fo ia se la miliona ne ia o fia la mo mali se la miliona ne ai fia no tama wenga malu o minsta e te fina o le lave le ne ia a pense o au le Sāmoa mo po se matai Sāmoa tato te mita ne me ono le no le fita tu le ala na wala ino po le ale pongisa, po le ale timu, po le ale fa. Ia ala me fa tenga ala ia aso nei maita o le tautua o le mesi. A faisa tautua tinale. Ia whaafatai wa ngāru o langa. Malo whaafatai. O Afioga whamtua inu, saunua le nei aso le nao le Central Pacific Collective. Whainga paanga mga titora ngatira, manisio stakeholders. Maane ele, saunua le tūlanga le afuanga pe tai mua le Central Pacific Collective. Au fia foi me lango a ngati tora ngatira. Ia manisio foi whainga paanga i pokala. Mata tela. Matu fo ine. Ale ele. Ale eise tau whanua. Ele me whaina. Ele ine tatu whanua. Ele ine tatu ele. Ele ine tatu aseta. Ele eise me whanua turi o waitamia. Ia tatu e mua mai eise o. Ele tele ine tatu tupe. Ola me mua la. Esa ili ele. Ase uso lea o hauma o le taitai. Mo le mana mamafuta. O ia o le Maori mua lea sa appoint i le board of the Capital Coast Health Board. A o le Pasefika mua. Nga appoint i le board of Capital Coast Hospital. O i nala na mamafuta mai. Na fo ina. Na fatu ai fo i e to ai ngā hanga vo le tamu fo ina. Ia toi mawhetou i lo la. Le teimio le COVID. Pai lola le mata. Ia mate whetou. Wo uma na whai e whamutala matina vo le. So le kene au kupe kele ko aseka. Ai mako maki. Ai me kele whau songa le mako. O inala. La ngona lai hama. E mate fono. I le vai aso na soe. Ole mawhai na moe. Ole file e mulo na nganga vo le ime whai. Ia na mawhetou lo le. Le cafe nei Pulenu'u. Mai rona whamutala na mai chief. Le wo mawhati ma. I le fasilia ma longa tua lea. O lea la, o lea matu, a patu le ele o matu. A heo e sua le tupi. E whau e whali. Ia o le whenga nā matu. Ia, o me mali e. E wha maire maaro te o le sua le tupi. A uonga I longa. O when mela wa sua mai se la pili o ka. No lea. Ia, a o la mautulanga o le kakalo. Le foi muito mais forte nem se le o mais mal foi boi Pule le tupe o ai Pule tomo le malo o amata maluenga foi ela tomo maluenga foi le sele ia o amata ngalo lo to sanga o tinga pelo from talang fai tele tinga tinana watu ya evidence foi
Ya mai le. Wala ua mai. Na fela ave ngisi la bi mo ni. Mai le ise tupe fa pena ile tala fa so pito ni sila. Wa ave ise polōketi Pasefika. Ya toso ya. Ya ko ke me isu boko ya. Ya ala mo o fina o Sāmoa. Ele mama pe parla mi fina o Sāmoa. E po ma o la fina o Sāmoa. Pe mo ala fina o Sāmoa. Ya pe si o la o na mo. O nana da matai por kala me o ele rato na mai. Ya Marcelene na saidi. Ya la o fai ele mato po. Mahalo fa tailo fianga fa matwain. La se sa uanga wa lewa anga il por kala mi luma sifu balu fa le lu yai. Le si tol su lua lewa maton fausia. Ya se vai mamao al polōketi ni. Ya sa utu la lo fo i mona āiga Pasefika lewa sila mai mo le aso ni. A lewa ma fa. O te mana o foi fa taula sa fale fa pe I la lo pokala me leo fa ti o leo wa no leo tatala o matua mai no te fai langi o matua mai fo le communities I fo matanga I de kalesia male akasia fa sa lau ni tu ale la o mo atu le tala e lua sa lau fo ya nga I wa matana na kiu up mo fale e to se lua le la fa o no winga le te le ale pipeline le wa mata ya o tu langa me na fo ile o si la fiena ile tu ia fausia ma tu langa pena te lo to tele ya ale ma te fo fau to se la I fale ola matanga le na ma to te ma na fau afe lua ele ngata Porirua au Wellington Hard Valley Wire Rapper mo nga mal ole o nga samile na e tau to ia ile CPC fast forma lima tangata Pasefika a mata mai Wellington Porirua Hard Valley ma Wire Rapper malo fa tailo fa matwain ya sa na muli tau lunga tatu fa tandanga ni ya wo ai alfa mo ni yas ya fa kele la ba ku fa kai le Pulenu'u office na Afioga ya masanga pankala ai malos I va penga foi le kua a Sāmoa Capital Radio por si foma Laumua ya mori ko fa kele la le marco ka ko fa ko foma I yaso Pola foi se la per ko inga ya muamua ya lo famiglia le por capo inga lo famiglia le torto marwa ya mato walo fa le tu mai le tu rata le Christmas ya abela nate mi foi la le fie ai mal fa no ya mal to singo ai ya wai mo ya la tala tasi ale tu tasi foi lo dato fa sino manga ya manuia Sāmoa ya manuia foi fa sa Sāmoa tato tenu